जुजुलपा नमस्ते भिसुठा नेपाल भाषा समाचार चुनावया चुना जी विनिता जी सञ्जिला थौ नेपाल सम्म चिन्ससव पीडा दिल्लागा दशमी तिथिया देख 2077 साल असार 31 गते बुधबार अथे 2020 साल जुलाई 15 तारिक या देख परराष्ट्र मन्त्रालय अयोध्या बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अभिव्यक्ति विशेष स्पष्टीकरण व्यक्त यागुदु मन्त्रालय विज्ञप्ति सार्वजनिक यासे प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति राजनीतिक विषय से मसुआगो थागुदु अथे हे विज्ञप्ति तगुदु प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति राजनीतिक विषय से स्वाना चंगु मधु वसुयागो भावना चोट लागेको आसे मखो ओली भगवान राम भारतीय मजुगु व असली अयोध्या वीरगंज कचंगो ठोरी लागु ताफियागु ख अथे जुस्तान परराष्ट्र धासा प्रधानमन्त्री श्री राम व लिसिंह समृद्ध था बारे आफ्नो किंवदन्ती दुगु व नुगु तथ्य तकात रामायण प्रतिनिधित्व येगु गहन सांस्कृतिक भूगोल या थप अध्ययन अनुसन्धान या महत्व या त बचक बिगु थागु दो विज्ञप्ति प्रधानमन्त्री या टिप्पणी अयोध्या या महत्व व संस्कृति त मूल्य या त अवमूल्यन येगु आजु तगु मधु थका था तगु दो लिसिंह विवाह पंचमी प्रत्येक द भारतीय अयोध्या पाके जनकपुर जयन्ती वेगु व 2018 निगु देशीय प्रधानमन्त्री रामायण सकृत या उलेच्या यागु लुमंको से परराष्ट्र मन्त्रालय थागु दु थो तथ्य तेसे निगु देश व जनता दथुया सांस्कृतिक सम्बन्ध यात संकेत हैंड सैनिटाइजर दत्तया नीति सोलाय ई थपियाको निर्णय या विरोधी नेपाल औषधि उत्पादक संघ आन्दोलन दो संघ मंगलबार औषधि व्यवस्था विभाग न्यानी निगौताक धरना बिउको ख आन्दोलन जारी हे जुयाचंगु व माग पुमौन थासा बुधबार निसे आन्दोलन या टकराइयाको संघ ख्याचौ बिउको दो स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय असार 22 गते हैंड सैनिटाइजर दत्तया म्याथ ओपेकेको निर्णय यागो तका एमिसा उके या विरोधीको ख सरकारी तो निर्णय वासले नेपाल या त आत्मनिर्भर यागु आज अखजुकु संज्ञा दोपन्दो मास्क पीपी कस्मेटिक खाद्य परिपूरक लिसे यहाँ हलाउजला नेपाल हे उत्पादन जिफुगु जुसाना सरकार उत्पादन अनुमति व प्रोत्साहन मयगु संज्ञा थापु दो औषधि व्यवस्था विभाग या महानिर्देशक नारायण ढकाल थासा चैते सुझाव जारी यादुंगा लकडाउन सुरु जुगुले सोलाय म्याट थपिया मागु थागु दो थकान थागु दो लकडाउन या इलिठुवानी प्रणाली खलबले जुगु का जिमिसा व्यवहारिकता सोयागु ख कोइका पिनेगु माग प्रति गम्भीर जुयागु दो जंग हसाई येगु जरुरी मरो सलह पाके समाधान सम्भव दो लकडाउन हुने आतक मचानेको सहचाएको सैलन व्यवसाय पसची के देमाको माग यासे ये प्रदर्शन यागो दो नेपाल नारी ट्रेड युनियन यागुसाले ये माइटगर मण्डला जुगु प्रदर्शने सहभागी सैलन व्यवसाय पिन्सा ककिसा कैंची जनावो एप्रोन फिना प्रदर्शन यागु ख नारी ट्रेड युनियन दिया न्याङ्कया फुको सैलन पार्लर ज्याकेट लकडाउन ई जोछि नारी श्रमिक या पसब बालाव कोठा बाला पूर्ण रूप मिनाहा याट नाय श्रमिक पिन्ट निशुल्क पीपीई सेट विवरण याट माग यागु ख अथे नाय श्रमिक पिन्ट लकडाउन या ई जोछि मासिक नि न्यारो टका दाबी त लकडाउन या ई जोछि या बैंक ब्याज मिनाहा याट व कम्पनी न न्यू लखटकया जीवन बीमा याट न माग यागु ख मिको मंगलबार थप सचिव छिन खुमेसिके कोरोना संक्रमण खने दुगु दुसा स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कथा आतक कोरोना संक्रमित याल्या छिन नेदो व खुइ छमा ठेंगुदो दिपांगु नि पेगो दुनि पेडो व सोसो खुइ छमेसिको पीसीआर विधि पाके कोरोना परीक्षण यागु ख गुकी संक्रमण पुष्टि जुपि थनुसाय नि छमा मोहटरिया जिनकुमा अछाम्य जिनपेमा दैलेख्या खुमा डांगो कैलालिया न्याम पाल्पाओ जुमलाया पेम खसा अथे थनकुता प्युठाङ रोल्पा अग्रखाँची सोम व इलाम पर्सा काभ्रे नवलपरासी पूर्व ये व गोर्खा निम संक्रमित लुया वगुख झापा सिराहा सुनसरी तेह्रथुम रौतहट नुवाकोट ओखलढुङ्गा सिन्धुली पाल्पा सिन्धुपाल्चोक सुर्खेत बाँके बर्दिया व कञ्चनपुरे छमक संक्रमण पुष्टि जुगु मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी बेगो ख वंगु नि पेगो दुने कोरोना संक्रमण वासा याना लंका स्वी पेमा डिस्चार्ज जुगुलु सा आतक
खुटो सौ गुइन्याम संक्रमित आइसोलेसन तयाटगदो डिस्चार्ज पिनिको मकल्या जिडो स्वसव नि च्याम ठ्याङ्गो दुसा कोरोना संक्रमण लपिनिको दर 60% जुगुदो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाया सुरुङे टोटुगु लखे निममनु बेपत्ता जुल हेलम्बो गाउँपालिका एके चोङु सुरुङे आयोजना छम इन्जिनियर व चालक बेपत्ता जुगु सिन्धुपाल चोक्या प्रहरी प्रमुख प्रज्वल महाजना जानकारी बिगुदो आ मेलम्ची आयोजनाया सुरुङे लतया परीक्षणीय ज्याजुया चोङु ख परीक्षणीय छोले सुरुङे समस्या खने दुगु व सोपी पेमिसित लहचुगु ख चुइकुपी मध्ये निमेसिगु जिपिथे उडार जुगु न प्रहरी थागु दुसा इमित वासा यागु नीति मेलम्ची अस्पताले यंगुगु दो प्रहरी प्रमुख महाजना थागु कथा थप वासा यागु नीति ये छया हेत हेलिकप्टर सत्तुगु ख बेपत्ता निमसिगु प्रहरी मालिगु ज्यान जुया चंगु दो प्रतिनिधि सभाया राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नेपाया सीमा भारतान्देखिको सटक बाँध व तटबन्ध याना हे नेपाली खुसीबाया समस्या वया चंगु जुगुले अजागु संरचना तत्काल चेकेता माग्यागु दो नेपाया सीमालिक वया भारत ये थिहे रूपमा बाँध सटक व तटबन्ध देखुको कारण तर यही जिल्ला डुबने लाना चंगु जुगुले अजागु संरचना चेकेता पहलिया तन राज्य व्यवस्था समिति सरकारिया त निर्देशन बिगु दो समिति थया न्यन सन सरकारिया त कता कथा जागो निर्देशन बिटुको दो संभा समिति यागु बैठक या कथा समिति या सभापति शशि श्रेष्ठ हपा बियादिको निर्देशन कार्यान्वयन या तन निर्देशन ने थ्यातगु दो सरकार या त बिगो निर्देशन ने थ्यातगु दो खुसीबा चला डुबान कटान मलखं कैगु लगायत विपत्ति जिगु जनधन या जोखिम व क्षति मो या त व व्यवस्थापन या सन्दर्भे ठोया सोयानन्य थिति मिति समिति बिगो निर्देशने कडाई पूर्वक कार्यान्वयन यागु याकेगो उक्त हे राज्य व्यवस्था समिति खुसीबा व डुबान पीडित व प्रभावित यात बिगो क्षतिपूर्ति व राहत सेवा उपकेतना सरकार यात निर्देशन बिगो ख भारतीय विपक्षी दल कांग्रेस आर्या प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मानसिक सन्तुलन गुमेयाको टिप्पणी याकुदु वो ओली या त चीनिया कठपुतली जुया वया हे इशारा नवाना चंगु दोपटक बिगुदु मिको मंगलबार सुरे सामाजिक सञ्जाल ट्विटर ट्वीट यासे सिंघवी ओली सुरे भारतीय भूभाग दावी यागु वथुंका अयोध्या नेपाल लागु ठागु चोगु खसा सिंघवी चोगुदु नेपाया प्रधानमन्त्री ओली मानसिक सन्तुलन गुमेयागु खनेडी या कठफुटली व महिना गथे चीन तयार यानाबिगो वाक्य न नवाना चंगुदु सुरी व नेपाल गुब्ले न दावी मयागु भूमि दावी यागु दुसा आ अयोध्या व राम राज्य नेपाल दुनी दुगु पुनर्स्थापित यातेना थाका थागुदु प्रधानमन्त्री ओली मिगो उखन सोमबा बालवाटाले अयोध्या नेपालले लागु राम नेपाल याहे थोरी पाखेया राजकुमार जुगु टिप्पणी याठुका भारत दुने चुटा अपोया चंगु इले सिंहविया थापु सार्वजनिक जुगु ख खोपो नगरपालिका थोसिया सापारो नहबले किन्ना केसी प्याखा केने मबिकु नेने यागुदु अथे कु गथामुग नखबलेन गथामुग देके मबिगु निने यागु ख खोपो नगरपालिका नगर कार्यपालिका या मंगलबार चंगु बैठक सापारु या त औपचारिकता जक सिमितियाना गिन्ना किसी प्याख केनी मबिगु निने जुगु नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापति थागु ख सापारुया चले खोपे विशेष स्याना देव प्याख भैरव प्याख फकादली लुसी प्याख माक प्याख नगाचा प्याख गाइचा मेखा प्याख ख्या प्याख खिचा प्याख भालु प्याख सिंह सिंहनी प्याख कचामचा प्याख सिलु वनेको प्याख का लाली प्याख हया प्याख सिख प्याख थाजा प्याख किजापुजा प्याख नटुवाचा प्याख व थजाको प्याख केनेको परम्परा दुसा ठुगुसी ठुपी फुक प्याख त प्रदर्शन याके मबिको निनेजुको प्रमुख प्रजापति थयादिगु दु अथे गोथा मुग बलेन गोथा मुग देखि मबिको निनेजुगु वेकला थयादिगु दुसा निगुली नखबलेन यको मनतेस बोटी काइगुली कोरोना भाइरस संक्रमण या जोखिम अपैको खतरा दुगुली गोथा मुग देखिगु सापारु बदे खितांगिसी व प्याख यातन प्रदर्शन मायागु निने यागु ख
हिला महानगरपालिका या सुनाकोठी मिग स्थानीय तेस सडक मर्मतले चाहिँ पिच्या मागेना मिग सुठे निसे सुनाकोठी या ल निचे बन्द या त स्थानीय पासे मिग सुठे निसे ठिमे बाजन थाना ले वा पिना विरोधियागु खसा सडके बाट या स्थानीय ल पनातगु ख लहे पुफोठी गावगु व वालिसे ले जिमजी क थ्याच जुलिसे स्थानीय तेस सडक बन्द यागु ख निबाटेबले चने मजिक थु बइगु वा वइगु बले न्यासी जी मफेक थ्याचले चाहिँ लमुनिको चुकले स्थानीय बासिन्दा सडक मर्मत या माग्या तगुदो सुना गुल बन्द यासे उगु रुट या डकङ गाडी मोटरसाइकल थापा ख पाखे चले यागो ख थापा ख न यको सवारी सारन चले जुगुले अनन मिग यको हे जाम जुगु ख लपि चियागो मा पुमोतले थो बन्द निरन्तर जुइगो तका थ्याचंगु दु थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आकुन पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छ्याता बियादी मास जिमी त सपुत यादिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यातन वनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या